o batla mmotlatla ke tlile o tlo bona wena le ngwana ka ngwana o feng ka bana o sile ngwana mo a le monyana o ska tlo ntena ntate ko wena ka ditedu tse white o sa itse monyana man o sile le ngwana o ke sokola ka bana Ngicela my mother sorry my mother so tse ba mani ngwana mo ka jeko yes o sile ntate o ona ka bana banyana mo o tlo da ka jeko o tsore ngwana o tlo nkayesa man o tsaka marata masoyo una le kae wona ke ngwana o umntwana kudala ngashiya ikhaya ngaya ngizohlalela le ekudeni so umntwana uyangala athi angisumntwana wakhe nomama naye asakho maduzana ariyo haufinyana naliyena warisa utlwana harisa ukwana Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce love sinkumkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngubaba la umuntu omdala uthi nenxaki nje ucela ukuthi iJozi Bioscope ingenelele sathi umuntu omdala ungawari sawukhawuleze sifike lapha. Baba njani? Telo kandali Ngiyaphila nami umuntu omdala. Umuntu omdala ngiyazi ukuthi besikhuluma efonini usichazela kancinci lo daba lakho kodwa ngoba khona abantu abasibekelele la ama viewers ku Jozi Bioscope bengisacela ukuthi umuntu omdala ezintroduce ukuthi ubani kwaye ucela ukuthi iJozi Bioscope ikuncedise kanjani. Mina nguthiyethi Lazarus Khakahari. Okay. Inkinga yami ukuthi ngize kini ngizocela usizo. Indaba ukuthi nginomntwana kudala ngashiya ikhaya ngaya ngizohlalela le ekudeni so umntwana uyangala athi angisumntwana wakhe nomama naye asakho maduzana ariyo haufinyana naliyena warisa utlwana harisa ukwana jwale kopa thuso ho lona kope go bisana le bona kuke hore bona ba ka ngamhela jwang. Okay ntate ile wa mention something mo messaging ya hao mola wa re kuna le mathata nka re hlakana le wona mo bophilong ka taba ya ngwana go etsagalang ndate molo mathata ke hlakana lona le ditorong ke tswa le madlozi di sangome ba nhlalosetsa hore ngwana o hloka thuso ntho tsa ya di mtsamaile hantle ba kopa hore ke lapeng ke kgone ho lokisa taba le lapa laka hore ngwana a kgone ho etsetswa mosebetsi wa setso ke taba e jwalo le dikolong a kgone ho tsamaisana hantle mesebetsi jwalo. Alright. No ndi understand mtomtala wena do mo bophilong ba hao dintho di tsamaya jwang ntate bophelong ba ka dintho di sa ntsamaela hantle ha hona ntho e lokelang kopa o tle ka mo ga hanyane mtomtala ke bona koloi ke ya ha di sa ntsamaela hantle mesebetsi ke a sebetsa kgwedi tse 2 tse 3 mosebetsi wa fela ha ke busa lebaka mosebetsing ba njwetsa hore wena ntho tsa hona le tse itseng tse sa ho fela jwalo bathi kushuthi unobangela ukuthi izinto zakho zingahambi kakuhle nawe ukuthi kulomfana lo mntana ongumfana ngoba ngizu mention ukuthi akekho empilweni yakho wamshiya nje kanjalo. That's why uhlangana nale nkinga ohlangana nazo. Inkinga ngeke ngithi umfana naye ukhona lo uyafaka isandla khona. So umama wakhe uye sesa zange sibe kahle sizwane. Engozange nizwane. Into eyi1. Usebenzisa isonto ngapha usebenzisa amadlozi. So ngazi mina umuntu wamadlozi isonto ngiyaye esontweni angaleli uyabona njalo ngumuntu wamadlozi. Yebo ba kodwa ngithi umuntu omdala uyazi ukuthi naseBhayibhelini kuyashiya ukuthi washo yena uThixo ngokwakhe maka uJesu Kristu makafika la emhlabeni wathi angizelanga ukuthi ngizonikhupha entweni zene benizenza before ubudlozi benu kodwa ngizogcwalisela kuloko khona mina ngizona lezi zinto ziyasebenzisana zona umuntu omdala zombini yabo ngoku-understanda kwami. Utlwisa hao di a fela o keke wa di sebedisa ka tsela e le nngwe di le pedi jwalo tlamelo o sebedisetse ding o ye madlozing o sebetsa ka madlozi hantle o tle ka site lena le teng o sebedisa hantle o ska di batla o di kopanya ka nako e le nngwe hoba di keke betsa kopana ka nako e nngwe di a kopanela pele kwa tsela e le nngwe di le pedi. Okay no understand. So umuntu omdala ucela ukuthi nje masisuka lana sikuncede ngani ufuna siyothini lapho masifika ekhaya. Kopa ha re fihla mane lapeng le nkopele tshwarelo ntho ha pele
ke senyeditse ngwana nako le mme le yena ke mo senyeditse nako le nna ke senyeditse nako re khutlelane ke tla leka ka mahla hore dintho di khutlele moqheng. No, ngiyaku-understand mntu omdala. No, kukude okungakanani kona la ukuhlala khona ifamily yakho? Seholo e ka ba mitara tse 50 ho tloha 50 ho isa a 100. Oh, kona kungawokheka ne mntu omdala. Ngona. Oh, singawokha kona. Re ka tsamaya ra ya teng ka le bontsha. Okay, I know. Singahamba mntu omdala. Mr. Jones, let's go my good sir. Plexina. We can move my good sets. Sibone ukuthi umuntu omdala simncedisa kanjani. No, ngiyanizwa baba mawukhuluma lapho. Inkinga ngoba bengisho lapho ngizama ukucorrectisha le ndawo yokuthi amadlozi nento noThixo. Sengikhulumela kumina ngoba ngiyazi ukukhona nombukeli lapha emakhaya oyenzayo lento umuntu omdala. Nginokuthi mina ngilayita amakhandlela baba yabo. Ngithandaze kwaye ke ngicela ukuThixo ukuthi ngicela ukuthi nabakithi laba balele ebavuse ukuthi bebe khona kuyo yonke into engiyenzayo empilweni yabo. So that's how engihlanganisa ngakhona mina umuntu omdala because ngiyathandaza ngilayite lelo khandlela ngikhulume nabo abantu abadala ngibacele kuleyo makhandlela wami yabo. So bengizama ukucorrectisha nje lapho ukuthini amadlozi noThixo akuhambelani yabo. Because nabo labantu abangasekho baphila babephila nje emhlabeni ngoba ngoThixo uyabona umuntu omdala ngoThixo. So ngoba belele nje kanje akusingamadimoni basengabantu abaphilayo la abakhona umphefumulo angithi inyama yiyo le engasekho kodwa bona yibona basasibhekelele naba la esihamba khona ama ancestor. Yes umuntu omdala yikubona nawe njengamanje angithi uyasho ukuthi izinto zakho azikuhambeli kakuhle. Yes, because of umntana wakho leyo nto niya connecta nomntana wakho uyabona umuntu omdala. Upha kahle sihlele kahle kodwa mangiphaphama ayikho le ndaba liyephupho angiboni into ezenzakalayo. Akuboni kuvele kuhlangahlangene nje umuntu uyale nale ekhaya kukhona la. Oh kuyo lo muzi le kulo muzi le. Okay. Hawu umuntu omdala ubeyohlala lana nawe before usuke? Dala ngihlala la minyaka. Manje umshiye nangaki lo mntana umshiye sesemncinci? Sengina 20 years manje ngesekwe. Hawu 20. Umshiye secrash. Hawu ecrash. I'm sure manje sekayindoda ekhaphelile intshebe umuntu omdala. Ngibona andlula ngendlela ngiyamazi umntwana amadlula ngendlela ngithi ngiyambulisa ngiqhaphela isandla ukuthi hayi uthi akakwazi. Wazi wena kuzoba ngcono maqonqoza mina umuntu omdala ngoba wena bengafuna nokukulwisa yabo. Iqiniso mntwana. Gogo kunomuntu ophendula. Sanibona ma. Akhe papa okay? Ngiyaphila ninjani umuntu omdala? Lina gideng. Bengicela hey kukupa imepish. Oh ubatla mo tlatla. Oh Kitile o tlo bona wena le ngwana ka ngwana o feng ka bana o sile ngwana mo a le monyana o ska tlo ntina ntate ko wena ka ditedu tse white. Okay mama ngicela usonde. Okay my son. Okay o tlo ibona wena o tsamele mo wa ntlo sia le ngwana o tsamele ngwana o ke le one ka tsa ko watla ka ditedu tse white o bele ditedu o no tsamaya mo le basadi ba di swapa mo o sa batle lo tseba ka ngwana wa tswa ke ntate ke hudisa ditse ngwana o ke le one. Mama ngiyaxolisa papa iseng hampi ne ntate o bula ngoba sengihlonipha umnyango wakho umuntu omdala bengicela nje ukuthi uboyboy mhlambe sitholele itulo sithi ukuhlala kancinci ngiyacela ma. Okay re tla dula ntate hona ntotlo tloibwana ngitholele itulo nyana nabazini bala. Mr. Jones please can you help? Okay ngicela itulo mfana semzini ngeke phela ngicela ngitholele itulo la endlini please help get itulo mfethu ngicela ngithathele itulo ngicela ngithathele mama futhi abanyela man unsile le ngwana o ke sokola baba ngicela umntana ngicela umfana ethatha itulo ngiyacela osetonhlanhla wena ngithathele itulo bani my mother sorry my mother sothi bana ngwana mo kajeko yes osela ntateko unakabanye banyana mo ngiyaxolisa bengicela size ngapha mama cooperate ka mona mama ntata mom my mother ngiyaxolisa ngiya-understand ukwatile ngiya-understand papa kopotle ka papa Flexi
Flexina please ngicela uzise umadala ngapha mfethu. Ngicela uzise umadala ngapha. Ngisokona mo. Sisike kwahla. Kanti tonto sewayithi. Utsona ngwana usiye ngwana mo. Mama ngihlonipha umuzwa wakho. Ali munyane. Wona ungaze kubahlanga. Kopa unefasi. Ngicela ungizisele le tulo lapho my brother. My mother ngiyaxolisa. Thank you Mr. Johnson. Wena mama. My mother Hlale phansi. Bengicela uhlale phansi mama. Bengicela uhlale phansi my mother ngiyacela. Mama angithi manje ngumuntu ngicela uthathe isitulo sakho ungihlalele nje la. Khona la bali khona la uright la. Hlala khona la. Unofeva. Umuntu omdala ngiyaxolisa ma. Nekisiyo. Useoni kai. Ngikopa. Hake matha. My mother kopa dule Wena nitata wayithimo. Fathek. Utotla mo. Yes. Mama ngiyaqolisa. Utontlela le batho mo. Utontlela le batho mo. Unkenya amahlo abantu. Fathek. My mother ngiyaqolisa. Mama ngiyaqolisa ngicela uhlale phansi ma. My mother. Tata urisutile. Ke understand. Ke hluphile ka udisangwa lokili wani. Unale Unale kai. Kaje ko tsofa se mono rutwan. Wahlala kaje. Mfana wami. I understand your pain. I understand your pain mama. Wamtsimkela mrakela ngwana o. Hatsebe next how. Wena mrakelana. Ke tshale ko sufala ya ngwana. Wena wa reka. Utsiba hore o kene sekolo sa fengwana. Tšhelete ne ke romela bonyane bone ke bogona. Bonyane. Fathek. Yes. Ina le Ufana kanjani time? Atamane basadi. Ansiyele ngwana o. Okay, kopa Ke sebedise. understand mama. Ke makhe ntate o. Mfana wami. Mshimane waka. Utsona umshibano wa mutseba. Hore My uthi mother zwang. ngiya-understanda. So ngicela ehlisa umoya ma. Ngiya-understanda ubaba kuyo yonke lento yenzile beka wrong. Umuphile. Yebo ma. Asingwana hayi. Yazi inkinga ikuphi umuntu omdala ngiya-understanda inkinga ukuthi umfethu naye uyasebenza manje kumanje sokucedile isikole. Angicecile isikole Uyasebenza? angisebenzi. Yebo yazi inkinga isuke ikuphi wena umuntu omdala ukuthi izinto ezifana nalezi ziyamvalela naye ama-channel empilweni ubafu yabo ngoba uyalidinga usiko ukuthi ubaba bebekhona empilweni yakhe ezokwazi ukuthi ekwenzele ezinye izinto Makaliyenze lelo siko. Akaliyenze lisiko leo. Wila o batla di blood test retse le di blood test. Atso mo bophelo ba ngwanaka. Ke hudiseditse ngwana ke le 1. O ne a seyo. So lisiko leo a ke hane. O le etse ntja kwena. Marretao Fathek. O tota ka tsheko ntso ngwana o tlo nkayesa ma. Fathek marreta basoyo. Una le kai? Una le kai wana ke tsa ngwana o. Ke hlophela ngwana papa. Nekisiyo. Una se o le kai? Una le kai? Atorusile. Kile ka tswa tsileng. Uya di febentsa hao next o di sangwa no ke le 1. Ke sebetsa di kitchening. Ke phanda ke kuba ka di next door. So now. Yeah. So now. Fathek. I understand. My Yes, mother. No, I understand. One thing ntate o I papa. understand. What's a ke mona ke You have all the nyonya. right, mama. Ke o nyonya You ko have all the batle. right. You Ko have re all fela the ngwana right, ke ngwana mama. hao. You O have all the mophile. right. Because esahlanyiswa ngabafazi then back then. Jalo nkare basadi ba musile. O tlo tsofala mo. Ha ko batle ntate moholo wa tsofadi kwena. Yazi mama ngiya-understand ngiya-understand umuntu omdala. Yes, yes. Ubaba nje okay akacela ukuthi ebuye back ekhaya ngiyakubona konke lokho. Kodwa bekacela nje ukuthi ebe part of impilo yomfana ngoba ekhula. Angimfuni makayenze into ngimfuni, safanele asenzele umntwana. Nje aphume kithi. Ngicela siyenze ngepeace leyo nto leyo kungabi nenzondo ma ngoba ngiya-understand ngiyabona Ngiyamuzonda ngimfuni. ngiya-understand okwamanje kodwa okay can you give it time masibuye futhi na next week or Maybe papa Mhlabe ke thositse moya. Ntshaya ya ntate. Ha ke batle. Fathek. Ayisali mama. Unoyibiza mo. Hana taba di febe tsa unolela ke man. Kiyakufa. Ri thuse ngwana. Ai hudisa tsa yena. Ri thuse ngwana. Ke tsa ntshongo le engwe ka. Kiyakufa. Ansoda ngwana akula ayetsang. ngoba uyabona Una le Ha kai o wena? ba le mosebetsi. Una le di febe tsa ke. Sekele moholo for thusiwa. Ona tso moholo wa matla. angithi for ukuthi sesenzela ini ma uyabona indlela zakho umfana akasebenzi manje
and uyasho ukuthi ufundile waqeda. It's because of kuba khona ezinye izinto ezibuye zivale ipiriti ezidinga ukuthi manje ifamily yakhe ibe khona mfowethu. Angithi uyazi ukuthi igazi lakho lo muntu kuko konke wakwenza nabo wabaleka wathini mara ngeke kuchintshe ukuthi ubaba kuwena. Uzohlele ubaba kuwena and khona izinto ezohamba zifuna ukuthi wena zidinga ukuthi wena ubaba wakho. Imagine manje usaphila umuntu omdala mase kashonile sokuzomela manje uquqa emathuneni uyele nale. Kungcono manje nilungise izinto wayelist esaphila wena mfethu. Yabo ukuthi nabe lalo umuntu omdala elale in peace. Nake vale nthengule ngumawulida yethu. Vele papa. Wathi baba ubuhlukuzwa ngudisa ngwana. Ngwana wa tura. It's very painful. Ai le di febe ntate o. He ke mo kopa hore ke a kopa nthuse fela for ngwana. Athi se fela 500 rand. Una hloleya ntate o. He ke tsamaya papa ke khatsa batho di watsi. Khona ke bonang fanda. Kona atlanka jeko. Usile ngwana a le ngwana. Uthuke wabuya lana niyamxosha. Hazange athi unothilane ngwana. Uthilane. Wena wakhe wena. He uthobwa masipa. Kwa masipa. Ayaskolo Nsileni. Ngibona. Ngihlangana na Uthatha moka jeko. Uthi uyobeka kubona ubaba endleleni nje. Ezama ukukhuluma nawe. Usa esikolweni uthi the time usangena. Umaka. Futheke. Wow, bakhotsi bahawo. Bekahamba libo. Na bethomi bakhe lafunda nabo esikolweni. Vele akhombe athi angazi bathini kubo ukuthi mari ngalendlela ngibona ukuthi uthini ekini. Ngizama ukuthi ngihlanganise indaba. Abuthi ntate o wila aphiya ngwana o. Ara se ngwana hae. Kai hudisetsa ngwana o. Achola ntate o anjolla. Ha ke re ke le ngwana le mosheba. Abambili atsamali ba. Ebese kaufela. Wena ka ja ko watla. O tlo ke ngwana hao. I understand the pain yakho wena ntsa kwena. Okay mama ke ngwana hao ka re fela ka pipi. Okay ma. Ka pipi esofesing futheke. Okay ma. Ke ngwana hao fela ka le rete. Ngicela ungenze favor ke umuntu omdala ngiya understand usakwatile kwamanje. Please ngicela ukuthi maso uhlisa umoya usifonele thina sijozi bicycle. Ngiyakucela ma. Okay baba sizoyikhuluma kahle. Utata wayetha amasiko awu. For umfana kuzovuleka indlela zakhe. Yes baba atata wayetha. Uzothola umsebenzi nawo. You must uyamdinga ubaba empilweni yakho. Even if ningaphili nonke but for lapho nalapho mfethu. Mangabe kufuneka izinto zesinto kumele ekwenzele zona. Ngiyawudla ne mari kudla. Hata ngwanaka. Haona taba. Ntsaye ya ntate ha itla itlo yetsetsa ngwana masiko. Ka re vele di abatahala ntho tseo. Ha tata je mo fuck off. Je mo fuck. Okay papa. Okay. Ha tsama intsaye. Papa re tla ha so le right. Re tla lebitsa. Mara ke batle ntho. Tswa wena. Thathu time asambe. Thathu time uzodela imali. Thathu time asambe. Ngicela thathu time. No, mama ngiyaxolisa. Wo. Obambe ehlisa mama mfethu. Thathi ubuyisela idule endlini. Buyisela idule endlini. Siyaxolisa my mother mama. Ngiyaxolisa ukuthi bengayimiselanga ukuthi ngizokukwatisa yeso. My mother mama. Mama bengazelanga ukuthi ngikwatisa yeso. Ngiyaxolisa. Bengicela nje ukuxolisa kuwena ngoba manje ngiyabona sengikushiya umoya uphezulu ngiyaxolisa ma. Ha ke bona ntsaye ya ntate. Yebo. Kiyakwata the way kudise ngwana o. Ha bohloko ka teng. Ke mkenya dikolo ke le 1. A se ya tsamele le di fe. I understand. My mother. Kopa abambile. He? Izwa ntho ha le mtswadi. Very painful my mother. Ngiyaxolisa mother. Ngiyaxolisa ngicela ehlisa umoya my mother ne. Ngiyaxolisa kakhulu my mother. Bengazelanga ukuthi ngikwatise. Ngiyaxolisa ma. Bengicela unikeze uMr Jones inamba zakho ne. Uzosifonela mayingabe useyephi baba. Bengicela nje uyephi ngakuphi ngiyaxolisa ma ngicela uMr Jones uzothatha inamba lapha. Ubaba nimfaka emotweni. Well guys niyabona nani sifikile lana umama uyasho ukuthi uzosifonela sibuye futhi ngoba manje yabona umoya usephezulu kuma akakwazi nokuzibamba and I understand ipain yakho mala isuka ngakhona ngoba bekamthanda umvisa ubhlungu baba uyasho ukuthi bekaba busy namantombazana yenza yonke leyo nto bekaphika ingane kuningi nje noma ngabe unenkinga wena mbukela emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele Joseph Escopto CO2 ungalibali nokuthi sifollow inkundleni zethu zokuxhumana
zokuxhumana. Sikhona ku-TikTok, sikhona ku-Facebook. We are Jozi Bhayisikopo everywhere. Ningalibali guys ukuthi ni-subscribe, ni-share nama-videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku-Jozi Bhayisikopo bekwazi ukuthi basithola kanjani. I'll see you guys on the next episode. Thohlo.